kumsom pani chung z wrestling khovel WWE ya Tyler Rex anga shiat ani nuin he professional wrestler hi pa taka changa nu taka en thak dang lam thut awangin wrestling khovel mi ta chu a thong hle zo na inei ve nge karing engtin nge paun zan hi somria tarit ti shol thatak nei bodybuilder ni bokle wrestler ni bokhian meichhia chu adu tak thut mai le amhing po Tyler Rex atangin gebi staffa athak mak pok anau pantet kumli vel ani lai tang toin ge phian thil danglam deuh mai du anei chana aman asoidanin kalariat reng chu kumli mi kani lain toys kan khat lain ke chu kati sart kalim chowa rai anga chu nuam kati thin ati ama ero chu engthil nge ti chu engma a he thiam lo ama chungchang hre chuak turin kum tam tak ama mo aloni kumsom pathum kumsom pali chovel kanu le pa te ina an omlo lain kanu thomhnoda na chuan kalu truwa ka ha kwal sak thina nuam ka ti thin lutuk ati high school a han kal chowa ge phian hengthil zong laka hian in lakshan atumta a mi zong in alaka ngai dan an siam tur chu angai ngam lo ani kanun pum chu society za na wangin ka thup chara achan chu wantangin an pom don lo ti ka hriat wang ani chu wangin ka in thup ta chara ne ati gate tan chuan he hun hi alomom em a achan chu heti hun lai hian anun thlak dang lam sak thei tu hmeichhia Priscilla aton hun lai ania nimasela chunglama chuan thil engemo do alanei reng thung ngai liam mai adu lova ne dan tur chu kong adap reng chen hei wang tak hian bodybuilding a alu pha bodybuilding a hian kumsom hi aniin alu chawa meichhia chak na changa tlan chiat san na thaber anga angai wang ani kumnga ani ngai zon hnuin ge phian high school atanga alo ngai zon to chu nupuya aneita athei ang tokin pasal thatak ni atum rang china chudi rolin a bodybuilding career a po aril ru apitel bok ti chuan WWE a professional career atan chowa February kumsang hi pakwa khan Tyler Rex aron nita paun zan hi somria ta rit ti shol thatak nei le bodybuilder hian ring chunga amel mate tukzal turin ain pe reng chen himasela chunglama ero in be na nasatak atoka hun eng mo chen chu ne tumna anei bo chu Priscilla nen fanu anei ma kumsang hi som pakhat khan ani a wrestling career a thum chau hunam han hnuin ge phian cholsan atumta a ichuan fitness company chu bultanin ge phian kumkhua tan mipa anga chu adu ta ani ole tuna chuan zona chana hun kan thleng to donanga engwangin nge he thil hi ati July kumsan hi sompakwa khan Tyler hi alung zai hon ania alung an zai hon na takhian aril ru chu aron hongnon le ta achan chu ashing nuna hian chance voi ni pekle anga ai ngai wang ane hemi tuma hi chuan ama tan lewan nun chu adu ve to ring nun chu ari lo emani ti arhia thiam wang ane ti chuan meche thomno chu ain bel chho tanta afanu mut nuwa ain chei chho tam tul ta ka chuan dikta riu zoka in hriat na aneita September kumsan hi som hi khan gate chuan aro man na te chu anupui Priscilla hne na ahrilta ama nge hi gebi ani theina na zoimunga pui chhotu chu ani Priscilla chuan aril ruwa adudan ang taka omadu na aron sai chuan kalorem tia poiti na kanei lobok meche thomno inbel iru chuan inbel mi mai ro ti in kaloshil ati
achan chu anin kara thuruk omlova in puang vek se adu wang ani anin nei na tan thil thalo tak ani ti hrema se he thil hi ati atul tat te in ge phian asoi chu wangin ge phian ami pani na lam chu atom san mai angai hemi tung phei hi chuan amma ain azul kai khati hun lai khan in cheina ka top sana wangin mun thim taka angin kain ngai man ati gebi ani na chan ain annun na chan chuan zia anei lo zok aring tatlat na chuan second ray lo te chungin min bo san mai theidona ma se dam chunga mi pa nga reng chu ator a ha thak zok don ati hial heti hun tak hian Priscilla in arhe chua angai poimo em tak chu gay pa hlim na hi ani gay pa changa gebi ani na chu apom chhota an fanu mia chu amut nuwa chau ani na dik tak chu atilang thina asam le make up ta chu ati chau train anupui Priscilla hian engkima chuan a support vek ani an fanu takniel po hian arhe chu nuin in ngai tu non mi lovin apa hi a support ngal lokun hiamin min kwa pa fiam thu tho nan ka mangai mi lowang che ti hin min thil ati ti chuanin atopa February kumsan hi som hi pakhat khan gate Tyler Rex ti puwa kan hriat hian khovel pum mi te chu gebi ani na mang hian aron bara khaita ani tuna chuan in thuk kadu to lo thup tur engma aum lo bok ati ra chuan thil ol sam tak ani lo achung ten an pom angin midang ten ani na chu an pom sak ve lo engkim chu achan vet ani ber nima sela tuna chuan gebi hian asoidan chuan amma ain azalena amma ain alhim to zok bok society an pom theina na pong har sa tak azo hnuin gebi hian athil paltang ang zo ve mek ta chu tranpuya du ve ti asoi ama ero chu he thil hi chu kan society le kan sa khona hian engtika ma apom lo tur le thil thalo tak ani bok chu wangin pathianin min siam dan anga nun tum hi thil thaber ani ti rethar le theu zo kang u ole tuntumatan chuan khati zong khani ye Tyler Rex fans iloni ve to em comment lama milo shetir ve to nia